Okay, yang inilah Conazit bracelet yang limited edition. Aisyah dah jual over 200 units and Aisyah baru lagi restock 50 unit. So hopefully cukup lah, sebab yang ni memang susah sangat dapat. Each time outlet yang Aisyah beli tu ada stock, Aisyah keep on beli semua yang diorang ada tau. So yang ini metal coated canvas with stamp logo. Kalau regular bracelet kan dia ada yang stripe tu kan. Yang ini sebab limited edition tak ada. Ni belah belakang dia. Wrist strap pakai leather dekat sini. Hardware pakai colour silver. Belah dalam dia pakai fabric, 2 card slots. Tak boleh masuk phone. Memang tak boleh masuk phone. Tak boleh masuk phone. Yang ini memang macam gede-gede lah. Kalau masuk duit RM10, tadi saya cuba, kalau masuk RM10 straight boleh masuk macam ni. Masuk straight macam tu lah. Pasport, ada orang kata boleh, tapi Aisyah tak pastilah. Ini macam pasport kucing Aisyah. Macam boleh, antara boleh tak boleh. Macam tu lah. Ini macam untuk gede-gede lah punya bracelet. Untuk harga, you guys boleh tengok dekat shopping bag di bawah. Jangan lupa untuk claim semua voucher ada untuk maksimum penjimatan. Yang paling penting, kalau beli dengan US Love Shop, semuanya 100% original ataupun money back guarantee. So if you guys have any further question, boleh comment down below dan jangan lupa tekan button follow.